UMLA ka nongkrem uba Arden menta kesengi ulai alam ya ki MLA ka BPP ban mi no napo kaying dorba thau an. Hadin ba ailat uspikar uthi moti di sira ban jubab menteri katanat pule puthi urakam esangma ya kaphang balawanra da uba Arden. Hakaba yadai bat kathungkam ya ki bahika school ha dadengre subdivision. Kachwa ban wanra ya kene kaphang uba Arden laong ba ukwa ban jubab ya kene kaphang da menteri rangba leu sembut menteri rangba. Namar ba ungkwa panyekren bat urakam sangma ubalong kum uba penye perjej banriu uba kwa ban pelong kma bat penye umsnam hapedeng ki karo bat khasi. Lepas kemau ru baka VPP kala dep ban ai FIR persya ya urakam sangma. Ya kiba ula kren hakapor ya lap election MP. Ki kenten kiba ukren kilong kiba persya ya ke VPP bat kiba penye perjej banriu. Da ongru ke sarkar kamde bantu kelar halwal kane. Aba takit ya kane kekam bat kane ke jingkren urakam kalong kaba persya ya ke kendon an kaba kispa kendai peu ke BNS. Kadba sembut menteri rangba operasi tensong ola ong. Haba ladep ai FIR ai kan yat syakmat. Bat omde ban wanra ya kane hapo ying durba thau an. Kaying durba thau an kan trekam katkum ke kendon bakade ban le. Bat omde hiru ban wanra ya ke kam simet hapo kaying durba. Kadba deputy speaker ru uda ong katkum karukom abakali hapo kaying durbar menteri badai pej ya kata katanat hi badai banjubab kumta wailat ya urakam sangma banjubab hakane kapor ki MLA ke BPP kelami napo kaying durbar pat urakam mula sang ban keren daga baong bangi kum kibru ki balastat latip ngimju yesho yadat bat ngitip ban burom.